yoshlar guruhining vakili. Bugungi faoliyatning riyosatchisi bo'lish biz uchun sharaf va g'urur. Assalamu alaikum. On behalf of East Turkestan Australian Association, Uyghur Language School, Tangrataq Analan, and the people of East Turkestan group, I would like to welcome everyone to today's Eid celebration and Uyghur Language Day. My name is Adilayan Mohammed, and I am part of the Poet Youth Group. And this is Gulnur Tursun, one of the Uyghur Language School teachers. Allah'ın merhameti bilen 12 ayının sultanı bolgan mübarek roza aylarını uzdup, roziyetlerini kütülüş fırsatı eriştik. Allah'a çeksiz şükürler olsun. Dünya Uyghur Kurultayı'nın bekitişi bilen her yılı 6. ayının 15. günü Halkaralık Uyghur Tül Günü kılıp bekitilgenliginin bu yıl 4 yıllıkını roziyet bilen birlikte tebrikleş ve hatırlaşını zorur taptık. The holy month of Ramadan has ended. With the grace of Allah, we have completed another blessed month. May Allah accept all of our fasts and prayers. Today, we also celebrate the International Uyghur Language Day, which was established 3 years ago by the World Uyghur Congress. Uyghur Language Day is celebrated annually on the 15th of June, which this year fell on the same day as Eid. Vatanimiz külpatta, xalqimiz tasvirligisiz javrlarda turayotgan bu musibatli kunlarda muachiratdagi bizlar o'tning sirtida kuyyapmiz, puchunyapmiz. Bugungi bu yig'ilishmi shu o'rtaq azob va o'rtaq majburiyatlarimizning turtkisidandir. Uyg'ur til kunini xotirlashimizmi dal ona tilimizga bo'lgan sevgimiz va mas'uliyatimizdandir. However, it is also true that our country is suffering. Our people are severely oppressed, and we, living in the diaspora, have grief in the back of our minds every day. We gather here today in solidarity. We celebrate Uyghur language here because of the attack on our language and China's attempt to rid us of our linguistic links to our history, culture, and people. Birinchi navbatimizni aqidamiz bo'yicha qiroat bilan boshlaymiz. In keeping with our traditions, we will start our program with a Quranic recitation. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala hamd sana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e durup ve selam yollayımız. Hamdi devlet marşı orundoldu. Hemen o'rnimizda turib hurmat bildiraylik.